कृष्णा सक्कड वैष्णव बांधवांक आयचे षटतिला एकादशीक संपूर्ण भगवद्गीता पारायणक सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हार्दिक स्वागत करता. हरिगुरु स्मरण करून मंगलाचरण म्हणून आयच्या आमगे पारायण सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणच्या येत तसची रामकृष्ण प्रभूजी. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वांक आयचे षटतिला एकादशी शुभाशय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् गणाललिता श्रीविशाखान्वितांशां. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरिचंद्र कोण तुम्ही मिळले अशी तुम्ही केदनाय तुम्ही सेव आमक देव कामना रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट गीता महात्म्य म्हणूया म्हणच्या येत तसची ममता शनी माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. गीता महात्म्यम्. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्.
गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गन्धोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. केन्नाय म्हळ्यार म्हणजे तुम्ही भारी छंद करून म्हणत आसा. तुमगे वॉयस भारी लायक आसा माताजी. हरे कृष्णा. अशी तुम्ही केन्नाय सेवा दिवका भाव भयणी तुम्ही मस्त सेवा दिता आसाची अशी कंटिन्यू करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. आता मी भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. गेलेची रामकृष्ण प्रभूजी आणि फर्स्ट चॅप्टर मंगेश प्रभू आणि तांगेल टीम, सेकंड चॅप्टर रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल टीम. तुम्ही स्टार्ट करू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मंगेश प्रभू हे हांव सांगता आसा. फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग सांगच्या येता आसाची भक्त तेजस, भक्त श्रेयस आणि राधिका माताजी 1 to 8 श्लोक आणि व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी आणि भक्त कियान 9 to 15 श्लोक आणि नलिनम्मा 16 to 20th श्लोक आणि मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी 21st to 27 श्लोक, निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभू 28th to 33 श्लोक आणि माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभू 34 to 39 श्लोक आणि राधा प्रभू राधिका माताजी आणि भक्तीन ईशा 40th to 47 श्लोक. स्टार्ट करम. हरे कृष्ण. वसुदेव सुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन धृतराष्ट्रमुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव हिमपूर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् आचार्ययोढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपतिच्चमो राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमुपतिच्चमो पुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अश्रशूरा महिष्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानुरक्तश्च द्रष्टकेतुस्तकीर्ताणाम् काशीराजश्च वीरवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च सैवर्षणरपुङ्गमः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजश्च वीरः सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वहेमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताब्रवीमिते भवानी भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाप्रहरणाः भीष्माभिरक्षितं पितामह सिंहनादं विनोद्यौचै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तम् सशब्दस्तुमुलो भवेत् ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितिः माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मादकोदरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च पुष्पकौ काश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोर्धात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्रदाय च नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्टात् धात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रदत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव। हरे कृष्ण। प्रार्थना सांग स्टार्ट कर मारुती। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावत् एतान्निरीक्ष्ये अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् अवेक्ष्ये अहम् ये ते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवम् उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्च एतान् समवेतान् कुरुन् इति। हरे कृष्ण। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रन् पौत्रन् सखिस्तथा शशूरान् सुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्।
हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण यदुत्तं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते तस्तात् कैव परिदृश्यते न च शक्नोम्य वसान्तु प्रमथीव च मे मनः। हरे कृष्ण। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपपश्यामि हत्वा सज्जनमायः न काङ्क्षे श्रियं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राजं भोगः सुखानि च ते मे व्यवस्थितयुद्धे प्राणान्तस्करणानि च आचार्यः पितर पुत्र स्वतैव च पितामह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मातुलां श्वशुरां पौत्रां शाल्या सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं महिष्कृते निहत्य धातुराज्यान्नः कां प्रीतिः स्वत्साज्य जनार्दन पापमेव आश्रयो देत्मान् ततायिन हरे कृष्ण। तस्मानारवयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीनः सौम्य माधव पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च यस्माभिः पापात्मा समन्वर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दनः। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेत्यै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्पन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी ऐकून सांगितलं असता आमगेली ही सेवेंत कसं नाही चूक आशिल्लो तरी माताजी तुमगेले एक म्हाका क्षम करका आणि भागवत पुराण कम्युनिटी म्हाका आमगेल तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता आमगेले सेकंड चॅप्टर सांख्य योग सांगचे येते असाची स्तोत्र सांगून स्टार्ट करता चिरस्वी भक्तीन चिरस्वी तशीची उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, श्रीनिती माताजी 3 ते 12 कडेरी रूपा माताजी आणि राहुल भक्त राहुल 13 ते 17 तशी सुरेखा माताजी 18 ते 22 तशी भक्त शुभम साक्षी भक्तीन साक्षी आणि शशिकला माताजी 23 ते 30 तशी भक्त सोहम मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी 31 to 36 तशी लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी 37 to 44 जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी 45 to 51 तशी भक्तीन सुमती आणि ममता माताजी 52 to 59 तशी भक्त गोपाल चरण चंद्रिका माताजी आणि हांव 60 to 72 सांगताची. ओवर टू यू चिरस्वी. हरे कृष्णा. देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच वार्तकामप्रपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण ऋषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमेध शृणुमे समुपस्थितम् अनारे जुष्टमस्मत् कर अर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैत्यत्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं संख्ये नूनं मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तं पैक्षमपीह लोके हत्वार्थमाकांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नाचैतपितां कतरन्न गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिहीर्षामः एव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः. यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापमनुद्यात् यच्चोकमुच्चूर्णम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नामृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तप न प्रियोस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः बृहति सन्निव भारत
सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तं विदं वचः। हरे कृष्ण। श्रीभगवान् उवाच अशोच्याननं स्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान्तश्च भाषते गता सूनगता संशुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेहा वाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तस्त्वा नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अन्तवन्त इमः देहा नित्यस्य युक्तशरीरिण अनाशेन प्रमेयस्य तस्मात् यद्वस्व भारत। ययेनं वेत्ति हस्तारं यश्चैनं मन्यते हनम् उभौ तौ न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते। न जायते प्रीयते वो कदाचित् नायं भूत्वा भवितान् भूय अजो सत्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशनं नित्यं येनं अजमनं कथनं सपुरुष पार्थ कं घातयितस्तकम् वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयात् नवानि देहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयमधायोतम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यसर्वगतस्थानः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण स्वधर्ममपि चावेक्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुच्चाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्र यदृच्छय्याचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपागतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यति ते व्यवाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणामादितरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभयार्धनादृपत्तं मत्स्यन्ते ताव महारथा येषां च त्वः बहुमुतो भूत्वा यस्य शिलाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवच्च वदं च भवुं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव समर्थ्यं तदो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयो जयो ततो युद्धाय यजस्व नैवं पापवाप्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबद्धं प्रहास्यसि मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिरे एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदत्यं विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतकुसोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ
कृपणाः फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलां समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं व्याप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानिभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् प्रतिविभ्रमः प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यान्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपूर्यमाणाम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामार्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्वाम्य स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आयचे आमगेले सांख्य योग वाचे आयले भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, श्रीनिधि माताजी, राहुल, रूपा माताजी, सुरेखा माताजी, शुभम भक्त शुभम, तशी शशी तशी भक्त सोहम, मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी, लोकेश प्रभुजी, वृद्धि माताजी, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, तशी ममता माताजी, चंद्रिका माताजी, भक्त गोपाल चरण, तशी नलिनम्मा, सगळ्यांना चंद करून डिसायड केल्ले आसा। सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून सांगता। तशीची आयचे एकादशीक सर्वांक आमगेले शुभेच्छा। तशें आमके चान्स दिल्ले, स्पेशली माया माताजी आमी सांगता की आमकां एक्सेप्ट केले, तशी तांकां तशीची भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी सर्वांक देव बरे कर म्हणून देवाले मागता। हरे कृष्णा। प्रभुजी हरिचंद कोण तुम्ही ती म्हणा आज म्हणाल तुम्ही 1 लाख जाऊन जायचं आता तुम्ही दोघ जणांना टीम भारी लायक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। मी 3rd चॅप्टर आवच्या कर्मयोग माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। आम्ही ब्रह्मावर अदुकुनो प्रतिभा नायक टीम अदुकुनो 3 चॅप्टर कर्मयोग वाजूच्या आम्ही सकट तुमगेले एद्र आसता ती आता मी प्रस्तुत करता ती हे माझी स्तोत्र सांगताले हांव लिस्ट वाजून सांगता। 1 to 5 स्मिता प्रभु, 6 to 10 सुप्रभा पै, 11 to 15 प्रभा कामत, 16 to 20 कविता पै, 21 to 25 शैला किणी, 26 to 30 शांति पै, 31 to 35 रश्मि पै, 36 to 40 ज्योति भट्ट, 41 to 42 शशिरेखा पै आणि आता आम्ही तुमगेल एद्राक 3य अध्याय प्रस्तुत करतात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं पद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनां प्रम्बात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मराम् इन्द्रियार्थान् निगूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियकर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीरयाद्रिपच्यते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यज्ञात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसिविष्यत्वम् एषवोऽस्विष्टकामधु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्नुयुः। इष्टोर्भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तानप्रदायै भो यो प्रदायै भो यो भुङ्क्ते तेनैव सः। यज्ञाशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते स्वधं पाप ये पञ्चात्यात्मकारणि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं तानुवर्तयति अगायुरिन्द्रियारामो भोगं पार्थ स जीवति। यस्मात् परतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मानेव च सन्तुष्ट तस्मात् न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चित् न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। तस्मादासक्त सततं कार्यकर्म समाचर आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रामेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युध्यादाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उस्सीदेयुरिमे लोकः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्द्वास्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयत् सर्वकर्माणि. हरे कृष्णा. ऐकत सांगतो. म्यूट झाला म्यूट. न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरर्षिर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. ये त्वेतदभ्योऽसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः. सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. इन्द्रियासेन्द्रियास्यार्थे रागदौ द्वेषौ व्यवस्थितौ तर्यो न वशमार्गे वशमागचेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिचिन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा. कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते. एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीतेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णा हरे कृष्ण। षट्तिला अमावास्या दिवस आमगेले एकादशीचे षट्तिला एकादशीक आमकां ब्रह्मावरचे भगिनींक हे पुण्या दिसाक भगवद्गीता वाचन करचे अवकाश दिलेल्याक तुमकां आमगेले हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगताचे मी. आनीक कृष्णाले अनुग्रह आमकां सगळ्यांक मेळो म्हणून प्रार्थना करता. हरे श्री कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी मेळून करची म्हळ्यार मस्त कष्ट आसा जाल्यार तुमी केन्नाय चुकरात येता ते. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. अशी तुमी केन्ना येवन तुमी सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 4 अध्याय ज्ञान योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 6 धन्य आचार्य, 7 to 12 अचल आचार्य, 13 to 18 पूजा वेटेकर माताजी, 19 to 24 आशालता प्रभु माताजी, 25 to 30 लीलापै माताजी, 31 to 36 अर्जुन राव, 37 to 42 आशुतोष राव. ओवर टू यू धन्या. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेन्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म समे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं
किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् कर्मणोऽभ्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत। हरे कृष्णा। आशालता प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनिट सांगता माताजी. हा, ओके 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 माता. एक मिनिट. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮಾತಾಜಿ, 19ನೇ. वही माता जी. हा 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 सांगता माताजी. हा, यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ध्यानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञां योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि यज्ञविदो यज्ञक्षिपितकल्मषाः. हरे कृष्णा. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्निश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. प्रथम जावन चिरडो हांकां धन्यवाद दिता, विशेष धन्यवाद. तेव्हा तांकां मस्त स्कुलाचे न्ही स्टडीज आसता जाल्यार तांणी चुकना तरी न्हू पारायण येताची. सो चिरडो हांकां मस्त मस्त धन्यवाद. धन्य आचार्य, अचला आचार्य, अर्जुन राव आणि आशुतोष राव, तशीच पूजा वेटेकर माताजी, आशालता प्रभू माताजी, तशीच लीलाबाई माताजी, सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. रेग्युलर रिसेट सांगेले अशी तुम्ही येऊन सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 5चे अध्याय कर्म संन्यास योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 15 राजेश महाले आणि टीम, तशीच 16 to 22 श्यामला कामत माताजी आणि 23 to 29 गिरिजाराव माताजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्पशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या
केवल इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुटे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हलो, हरे कृष्ण। ज्ञानेन वैनवा श्यामला कामत वै माताजी। ज्ञानेन सुतदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानं निष्ठास्तत्त्वपरायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुसकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैर्जितसर्गो येषां साम्ये सितमनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म स्थितः न प्रशेत् तृतीयं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्ट स्वक्तात्मा विन्द्यत्तात्मनि सत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजायुभोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तं कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणां कामक्रोधोद्वयं वेगं स युक्तस्तसखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारां योऽन्नः सुखनस्ताराम तथा तां ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणां ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतास्तान सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणां वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् रत्वा बहिर्ह्याशुं चक्षुषैवतान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धे मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕಳಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮಹಾಲೆ ನಂತಂಗೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಕ್ ನಾವು ವಿಸರ್ಲ ಮಾತಾಜಿ तुम्हाला. स्वाती महाले. हा स्वाती महाले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. तुम्ही एमटी सेट केला केन्ना तुम्ही एमटी सेट करता तशी तुम्ही एमटी सेट कर का तशीची श्यामला कामत माताजी आणि गिरिजाराव माताजी तुमकाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरिचंद कोण सगळ्यांनी मिळालं असं धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता संची चॅप्टर आत्मसंयम योग ध्यान योग ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಸಚಿ 1 to 6 गीता नायक माताजी, 7 to 12 आशा नायक माताजी, 13 to 18 भव्या पै माताजी, 19 to 24 आरती प्रभु, 25 to 30 दीपा भट माताजी, 31 to 36 कलावती अवधानी माताजी, 37 to 42 सुमिता भट माताजी, 43 to 47 सुपर्णा भट माताजी. ओवर टू यू गीता नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरोक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मान् अस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण. भव्या पै माताजी. ना दिसता तुम्ही कंटिन्यू करता माताजी. कोण हांव करची वा कांयच माताजी. कितलो टाइम 13 to 18. ओके. समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्
प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः अनेकस्व 18 17 की 18 18 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवर्तास्तो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लब्ध्वां लाभां मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोगा वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थः मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमैत दात्मनेव वशं नयेत् प्रशान्तं मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तसुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण।
अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् हरे कृष्ण सुपर्णा भट माता जी आज में तुम्हें कंटिन्यू करता है माता जी तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण सगळ्यांनी भारीचं करून मिळेल असं गीता नायक माताजी आशा नायक माताजी आरती प्रभू माताजी दीपा भट माताजी कलावती अवधाने माताजी आणि सुमिता भट माताजी सर आमगेल केन्ना येवची डिसायटी सर अशी तुम्ही केन्ना येवन आमकां सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आमगेले संची चॅप्टर जाल्ले 7 चॅप्टर उच्च कशी फुडें आम्ही जपा टॉक आमगेले जायने शिलाजी 7 मिनटात म्हणून सांगितले सो परंपरा हिज प्रेस परंपरा प्रभूजी हांनी जॉइन जाले जसची हांकां काय इंट्रोडक्शन जावका म्हणून सगळ्यांक ऐकत सर मस्त मस्त सेवा करता जी हांनी परंपरा प्रभूजी ओवर टू यू प्रभूजी हरे कृष्ण तुमचं स्वागत आहे थैंक यू माताजी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. उपस्थित आशिल्ले सकळ वैष्णव जनांक म्हगेले सादर प्रणाम. तशीच आयचे एक शक्तिला एकादशीचे सकळ उपस्थित आशिल्लो टू मालगड्यांक तशीच सर्व जनांक वैष्णवांक शुभेच्छा. हे फोरमांतू आता सेशनांतू मस्त जन गीता भगवद्गीता पठण करताची तशीच आता नेक्स्ट जपा करच्या होते असाची. सो हाजे एक जपा सेशन जावचे पहिले एक दोन मिनिट उलोवच्याक भागवतपुराण कोंकणी टीमान एक अवकाश करून दिला. सो उलोवचे मालगडे मुखार उलोवचे सम म्हळ्यार अशी हांव तितले एजार ना बट स्टील कसन मालगडेतून आयकला एक रिपीट करच्याक एक अवकाश दिला म्हाका. सो ताजे खातीर भागवतपुराण कोंकणी टीम म्हाका कृतज्ञ जावन आसा. सो आमगेले आता सर्व जनांक गोतशिल्ले म्हणके हे आमगेले शक्तीला एकादशी तशीच एक महापर्व जाते आसा भारत वर्षांतू महाकुंभ मेला जाते आसा. तुम्ही आयकल शकता वन्स इन अ लायफ टायम आमगेले 2 लायफ टायम जाल्यार बरे आम्ही ते म्हळ्यार इट कम्स इन वन्स इन 144 इयर्स. सो आमगेले एक अभूतपूर्व मेला जाते आसा संगम जाते आसा प्रयागराजांतू. तशीच हे टाइम पळयल्यार आम्ही सकळ भारत वर्षाचे एक पुण्य केल्लो आसा. आम्ही भारत वर्षात जन्म जावन आयजी शक्तीला एकादशी दिवस आणि महाकुंभ वेला टायमार आम्ही भगवद्गीता पारायण करते आसाची. सो हंतू आम्ही श्रीमद भागवतम म्हणले जो ग्रंथ आसा तो शुकदेव गोस्वामीन आमकां परीक्षित महाराजाक सांगिल्ले. सो त्या ग्रंथ एक एक दीपक जावन दिल्ले प्रकार आसा. हे अज्ञान भरिल्ले जगतांतू दीपक जावका म्हण जाल्यार आमी श्रीमद भागवतमाचे पठण करता. तशीच आमी भारत वर्षान जाल्ले निमित्त आमी मस्त देवस्थान पळयताचे. देवस्थानांतू मेन करचे श्रवणम आनी कीर्तन. केन्ना आमी श्रवणम आनी कीर्तन करता देवाल नाव घेताची तेन्ना आमगेल वयर सदैव देवाल कृपा उरता. सो आनी ताका काल आणि टाइम प्लेस अँड सर्कमस्टन्स काल आणि जागो देवाल नाव घेवच्याक कसने अडचण ना की. सो हांतू एक स्टोरी येता एक स्टोरी आयकल आसा. सो अशी कसत म्हळ्यार एक व्हेरी बिझी मॅन आशिल्लो मस्त मस्त व्हेरी बिझी मॅन आशिल्लो. ताका नारद मुनी येत तागेले वयर कृपा करच्याक. सो तेन्ना नारद मुनी येता ताका विचारत देवाल नाव जप करी म्हण सांगता. राम नाम घे कृष्ण नाम घे म्हण सांगता. तेन्ना तो सांगता हांव व्हेरी बिझी मस्त बिझी आसा म्हण सांगता. सकाळी फांतोटीर जप करीत नाही म्हण सांगता. हांव फांतोटीर मस्त बिझी म्हणटा. रात्री जप करीत नाही म्हणटा. तेन्ना रात्री बरें हांव मस्त बिझी सगळो दिवस तो बरें हांव फुल बिझी म्हणटा. तेन्ना नारद मुनी सोडना विचारले जाल्यार तूं बाथरूम टायमार तू कसं करता तू फ्री उरता तेन्ना तेन्ना तू राम नाम घे म्हण सांगता. तेन्ना मनुष्य थिंक करता वय सांगील वय बाथरूम टायमार कसं नाही उर नावचे मात्र आणि सोडचे मात. सो तेन्ना त्या टायमार राम नाम घ्या म्हण सांगता. अटना आयकत घेतो अटना नारद मुनी सांगिल्लें आसा. सो कंटिन्यू करता. सो तो वचून गेलो नेक्स्ट डे प्रातः कालार स्नान करताना राम नाम घेत्याची स्नान करता आणि बाथरूमान गेले तेन्ना राम नाम घेते उरता. तशीच राम नाम घेतले कडेन केन्ना हनुमंत उरता. हनुमंत पास जाते असताना तो पळयत की बाथरूम राबून राम नाम करते आसा राम नाम इतले पवित्र बाथरूम राबून कशी करते आसा म्हण सांगता. तेन्ना तो येवन घेवन तो घेत आणि ताका भेट करता तागेले खातीर आख्खे काजी शिक्षे हे करता विधान करता म्हण सांगता. तेन्ना तो भायर येयलो तेन्ना तो राम नाम घेवन घेवन भायर आयिल्ल मात्र की ताका हनुमान एक पंच दितके आणि सांगता राम नाम मस्त पवित्र तू हा अशी पुरे बाथरूमान पुरे घेवची कशी म्हण सांगता. तेन्ना तो असा कसं सांगचे वत ना की वय चुकी झाली म्हणून क्षमा. तशीच हनुमान नेक्स्ट अयोध्या वता. अयोध्यान तू गेल तेन्ना राम अशी करून बशिल्लो ताका श्री रामचंद्र विचारत कसं जालें म्हणून पळय तू ते ब्राह्मणाक मारिल्ले पेट्टू म्हाका येवन लागला म्हण सांगता. म्हळ्यार राम नाम आणि रामाक कसंय अंतर ना. सो आमगेले चैतन्य चरितामृतांत एक श्लोक येता नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वम नामी नामिनो.
म्हणजे रामनाम या कृष्ण नाम आणि कृष्णाक कसने फरक ना आम्ही खंचे नाम खंचे स्थळारी खंचे टायमारी रामनाम जेव्हा हरे कृष्ण महामंत्र जेव्हा खंचे नाम घेताना ताका अडचण येना तशीची मुखारी एक मुकुंदमाला स्तोत्र आमगेले कुलशेखर आळवार तांगेले मुकुंदमाला स्तोत्र म्हणले एक सॉंग असा तांतू एक श्लोक येता 51st श्लोक अशें येता अलमलमलमेका प्राणिनां पातकानां निरशन विषये या कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्र करतल कलिता समोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी सो हे कृष्ण कृष्ण नाम केन्ना घेताच आमी तेन्ना हे भक्तीर आनंद सांद्र हे भवसागराचे कितले मुक्ती जावचे हे उरता ते मुकुंदाले नाव घेतल्यारी ते पुरे पाप नाश जावन जस्ट कृष्ण कृष्ण नाम निरशन विषय या कृष्ण कृष्णेति वाणी एक कृष्ण कृष्ण नाव सांगल्यारी पुर जातकी पुरे आमगेले जन्मांतराचे पाप नाश जातकी तशीच आयचे एक उपदेशामृताचे श्लोक सांगून आयचे आम्ही नेक्स्ट जपा सेशनाक वचया सो उपदेशामृताचे 7 श्लोकांत अशें येता स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानम् किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्याद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहंत्री अंतु कसने अर्थ जतकी म्हळ्यारी केन्ना कृष्ण नाम जो आसा ते कबा रोसा टाइप के आणि आमकां केन्ना भवसागरांत आमी उरताची ते एक जॉन्डिस जाल्ल्या रोगाक शुगर केन ज्यूस और कबा रोस जो आसा त्याची औषध घे जाल्यार फर्स्ट केन्ना जॉन्डिस जाल्ले उरता ताणें शुगर केन ज्यूस पिल्यार बरें ताका रुच येना ताका टेस्ट येना स्वीटनेस येना चप्पेसे दिसता सो तशीच आमी केन्ना कृष्ण नाम घेताची आमकां वरें ते चप्पे चप्पेसे दिसता आमकां वरें टायम उरना आमकां टेस्ट येना एके पटी म्हळ्यार प्रॅक्टीस करून करून येता बट एट अ व्हेरी अर्ली स्टेज और विथ कलुशीत म्हळ्यार आमगे भवसागरांत आमी केन्ना उरताची तेन्ना टेस्ट येवचे मस्त कश्ट येता सो तेन्ना केन्ना आमी ते घेते उरताची कबा रोस कशें घेवन जॉन्डिस कशी गुण जाता तेन्ना ताका मुखार केन्ना गुण जाता पळय तेन्ना ताका रुच येता टेस्ट येता स्वीटनेस फील जाता सो तशीच कृष्ण नाम राम नाम आमी केन्ना घेताची हरे कृष्ण महामंत्र जप करून तेन्ना आमकां फर्स्टाक इनिशियली आमकां ते जप करतना आमकां कॉन्सन्ट्रेशन येना जेव्हा मात ते आमगेल मन चंचल उरता बट एज वी गो ऑन आमगेल केन्ना आमी प्रॅक्टीस करून आमी मुखार येताची तेन्ना हेची रामनाम आमकां शुगर केन ज्युसा म्हणके कब्बा रोसा म्हणके भारी स्वीट जावन येता सो हे एक आमी ते आमगेल प्रॅक्टीस आणि इगरनेस टू चॅन्ट हे एक 2 उरल्यारी आमगेले जप मंत्र केन्ना आमी सांगताची तेन्ना आमकां पुरे हाजे एक ताजे बेनिफिट मेळटली सो तशी आज आमी हे मुडारी आज सत्तिला एकादशीचे एक अद्भुत अवसरारी आमी आज हरे कृष्ण महामंत्राचे एक राउंड जप करूया सो थँक यू वेरी मच हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कसने चूक जाले असल्यारी मालगाडे जावन आशिल्ली म्हाका पुरे क्षम करका आणि मुखार मेगेल वरे जीवनांत हांव वरे जप करताना म्हाका वरे कॉन्सन्ट्रेशन येवं म्हणून मागून घेते आसा हरे कृष्ण थँक यू वेरी मच हरे कृष्णा प्रभूजी हरे बोल भारी ऐकून तुम्ही सांगितलं हरिनामाचे महत्व मस्त एक म्हणारी लायक तुम्ही सांगले की महाकुंभाचे अंग आमगेल भारत वर्षात जातस 144 वर्षानंतर येतस खरे आम्ही एक पुण्य केलेले भारतात आमगे जन्म झाला मस्त मस्त पुण्य केला म्हणटा तशीच तुम्ही भगवान नाम म्हणच्याक खंयचे जाग्यार खंयचे टायमार म्हणच्याक काय अडचण ना म्हणून तुम्ही काणयेनी सांगून चंदकोन आमकां एक्सप्लेन केलेलं आसा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी अशी तुम्ही केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण धन्यवाद तुमगेला आशीर्वाद जावं का माताजी केन्ना हरे कृष्ण थँक यू आता आम्ही एक राउंड महामंत्र जप करूया लीड करू येतसाची शिल्पा हेगडे माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद अवकाश दिला मस्त धन्यवाद नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण अनंतानंद धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी भारी चंद कोण तुम्ही लीड केलेलं सर अशी तुम्ही केन्ना येवन सहकार दिवपा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता शिल्पा हेगडे माताजी सगळ्यांक तसं संडे आमगेल्या जपा सेशन जाता सकाळी 5:30 आनी कोऑर्डिनेट करताची सो कोणाकय जपा हरे कृष्ण महामंत्र लीड करता आसल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवपा तशेंच 10 ऑफेन्सेस वाजोवचे आसल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक तुमी नाव दिवका मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण तुम्ही टाइम दिलेला धन्यवाद आता 7th चॅप्टर वचपा हांव थोडे अनाउन्समेंट करता सगळ्यांक गोत आसल्या म्हणजे भागवत प्रवाह सेशन सोमार बुधवार शुक्रार जाता 8:30 गंटाक इंडियन टाइम सगळ्यांनी जॉइन जावपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता 27th January टॉपिक डिस्टर्बेन्सेस डिस्पाइट रिलोकेशन स्पीकर आसाची हरग्रेस व्रजप्रेमी माताजी तशीच नेक्स्ट एकादशी भैमी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण 8 तारीख
फेब्रुवारी शेनवार येता सगळ्यांनी कोणा रिसेट करू असं त्यांनी 1 to 6 चॅप्टर भारती पै माताजी तशीच 7 to 13 म्हाका देव येता तशीच 14 to 18 सर्वीस विनोदावाणी माताजी आमगेलीच विद्या पै माताजी तांकां नाव देव येता सेशन आपण फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता तुमगेल रागारी खंयचे रागार म्हण येता कोणाक म्हणची उमेद आसा त्यांनी जयंती नायक माताजी हांकां नाव दिवपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलो आसा कोणाक ताजी इन्फॉर्मेशन जाय त्यांनी हरग्रेस जगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका बाबा माताजी हांकां कॉन्टॅक्ट करूं येता नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा 30 जानेवारीक गुरुवारा थीम आसा लोचनदास ठाकुरा जयदेव गोस्वामी आणि वसंत पंचमी स्पेशल कोणाक तो भाग घेवचे आसा त्यांनी राजेश्वरी माताजी जो रश्मी भट माताजी जो गायत्री कामत माताजी हांकां नाव देव येता इतले अनाउन्समेंट करून हांव 7th चॅप्टराक हरग्रेस विनोदावाणी माताजी आमगे विद्यापै माताजी हँड ओवर करता ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद एका ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಚಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಪುರಾ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಪಠण केलं पुरा जनांक मस्त मस्त धन्यवाद श्रवण केलं पुढच्या तुम्ही एक अवकाश दिलेला आता मी 7 चॅप्टरवरचा 7 आणि 8 हे 2 चॅप्टर हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि हांगे टीमा तो हरे कृष्णा मंदाकिनी माताजी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण आता 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग संगीत सती कल्पनाराव माताजी 1 to 5 क्षमा शणै 6 to 10 कडे 11 to 15 हांव सांगता मधुप्रिया शणै माताजी 16 to 20 पूर्णिमा शणै माताजी 21 to 25 शोभाकिनी माताजी 26 to 30 तशींची चॅप्टर 8 अक्षर परब्रह्म योग संगीत सती मधुमती माताजी 1 to 5 आणि तशी गायत्री कामत माताजी 6 to 10 सांगता ती प्रिया किणी 11 to 15 सांगता ती गायत्री कामत माताजी अगेन 16 to 20 सांगता ती आणि पूनम किणी माताजी 21 to 25 सांगता ती लास्टचे 26 to 28 हांव सांगता हरे कृष्ण कल्पनाराव माताजी स्टार्ट करत हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यर्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परत्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा
राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चातुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानसुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्तिक्तः सा हि युक्तात्मा मामेव नुत्तमगतिम् बहुनां ज्ञानम् अन्ते ज्ञानवं मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृता ज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवतः तं नियमम् अस्थाय प्रकृत्या नियत स्वः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः प्रश्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधिर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाणकाले च कथं न्यायोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यस्य संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुप्येति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संययं मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मवर्णालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ताः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं
ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सकट जन बारी चंदಕೊಂಡು ಚಾಂಟ್ ಕೆಲಸ एव्हरी टाइम तुम्ही साव दिता ती बत्ती बत्ती धन्यवाद तुमका। ज्ञान विज्ञान योग 7th चॅप्टर सांगेल कल्पनाराव माताजी, क्षमा शेणे माताजी, सुजाता आणि मधुप्रिया शेणे माताजी आणि पौर्णिमा शेणे माताजी, शोभा किणी माताजी तुम्ही युजली चंद कोण सांगता ती केदना लाईक कोण पठण करता ती थँक्यू धन्यवाद। तशी आठ चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग सांगेलाय मधुमती माताजी आणि प्रिया माताजी आणि गायत्री माताजी आणि पूनम किणी माताजी तुम सर्वांक धन्यवाद वरती। हरे कृष्णा आणि बॅक टू यू माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम दंडोत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद मंत्र मंदाकिनी माताजी। मी 2 चॅप्टर घेऊन पुरा जणांना ऍज युजल तुम्ही टीम एकदम लयबद्ध जाऊन कशी स्टार्ट दक्कू तुम्ही स्टोर केला ते सेम ಅಂತ ಸಚಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಚಂದಾಯಿರಿ तुमगे टीम तुमगेला अजीने कसं म्हणताची तुमगेला अंडर तांगेले तुम्ही म्हणताची नाही तांनी प्रॅक्टिस करताची म्हणून डेफिनेटली बट एक जाऊ का नव्हता मुखार तुम्ही हे करता सो तशी सो तुमगे टीम अशीच मुखारी चंदुकोन ती एकादशी येऊन तांगेला सेव देऊ का तुम्ही तुमगे सेव कंटिन्यू करायची म्हणून हांव देवाले मागता। सो भगवत पुराण कंपनी तर्फे तुमकां तुमगे टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माताजी। आता मी 9th चॅप्टर वचा राजविद्या राजगुह्य योग हे सांगू येत सची 1 to 6 शरदी शानभाग 7 to 12 शिशिर शानभाग 13 to 18 प्रतिष्ठाकिनी 19 to 24 प्रतीक्षा प्रभु 25 to 29 संध्या ईश्वर माताजी 30 to 34 देवकी कामत माताजी। हरे कृष्णा शरदी। हरे कृष्ण। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढं व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निघृणामृत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यजैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगां ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालां क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनोप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्य पदमर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेप्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये तु भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद देवकी माताजी तुमका लास्ट एकादशी तुमकां सांगून जायनी आशिल्लें सो शियोका तृतीय एकादशी म्हणून तुमगेलें म्हणून घेता सो तुम्ही कामां वता जाल्यार तुमकां स्टार्टिंग जाल्यार चिक्क प्रॉब्लेम जाता ट्राय करता बॅक तुमकां सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां अशी प्रती एकादशी योका म्हणून हांव निमून घेता तशेंच शिशिरा शरदी शिशिरा प्रत्युषा आणि प्रतीक्षा एकजण चार जण चिरडू भारी कोण सांगताची प्रती एकादशी येताची अशीची सरती आरती प्रभू माताजीन सांगितलं सॉरी एकजण भारी चंद कोण सांगला प्रती एकादशी येताची अशीची प्रती एकादशी योका तुम्ही पठण कोरका म्हणून हांव निमून घेता सो संध्या ईश्वर माताजी तुम्ही प्रती एकादशी येताची अशी योका म्हणून हांव तुमगेलें निमून घेता सो मस्त मस्त धन्यवाद शिरडो वांका शिशिरा शानबाग प्रत्युषा मस्त मस्त धन्यवाद देवा ती एकादशी योका म्हणून निमून घेता तुमगेलें भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पूरा जनाक हांव मनस्पूर्वक पुरा मनस्पूर्वक हांव तुमी सो आता आमी हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता मी धांच्या अध्यायाच्या हे घेऊन येयलीची डॉक्टर सी बी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत हरे कृष्णा आता म्हणजे 10th चॅप्टर म्हणता असाची 1 to 6 किणी मामनी माय म्हणताची 7 to 12 अंजली 13 to 18 विनायक कामत 19 to 24 रामनाथ राव 25 to 30 पुष्पा पै म्हणता असाची 34 to 42 सुबुमाई किनी मामन स्टार्ट करूया ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणां प्रभवं न महर्षय अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादीं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमत्समोहः क्षमा सत्यं तमस्यमा सुखं दुःखं बहु भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता तेषां लोक इमां प्रजा
हरे कृष्णा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चिता मद्गतप्राणः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। तेषमेवाकं पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्णा। विनय कामत। विनय कामत। आयुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदास्तथा आयुषो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रह्मषि सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् वक्तिं विदुर्दैव न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तृत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावन भूतेश देवदेव भगत्पते व्यक्तुर्मर्यशेषेण दिव्यायात्य विभूतयः या विर्भूति बिर्लोकान् इमास्तां व्याप्यतिष्यसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन बोह्य कथय तृप्तिः सन्मतो नास्ति मे मृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्थेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां
नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीः वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामत्ततः साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीरोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशः ततः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमुदितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विश्वद्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಮ್ಗಿಲ್ ಟೀಮ್ ಕೀನಿ ಮಾಮು ಮಾಯಿ ಅಂಜಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ರಮನಾಥ್ ರಾವ್ ಪುಷ್ಪ ಪೈ అని શુભ માઈક પુરે ધન્યવાદ ચાંકુન મળતમ પુરે અને ભાગવત પુરાણ કોંકણી ટીમ ક અમગી ટીમ તરફે ધન્યવાદ અને ಭಾರತಿ ಮಾಯಿ ಮಾಯಕ್ಕ અને ವಿದ್ಯಾ ಪೈ ಮಾಯಿಕ ಅಮಗಿಲ್ पूरा जन टीम तुकनो बारी बार धन्यवाद तुम्ही चांकून कोऑर्डिनेट करताची देव तुमको बरे करो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट द वराची वैष्णवी भट माता जी। हरे कृष्णा। सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची तुम्ही बिझी असाची जलरी स्टार्टिंग दाखवून आता तनक तुम्ही दोन चुकनीची कितले बिझी असलरी
ती एकादशी तुम्ही चॅप्टर घेताची सो मस्त खुशी जाता तुमगेले उत्साह पडून सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका टाइम थँक्यू काही व्हेरी बस मच. म्हणून टीम कलेक्ट करच्याक टीम इन्स्ट्रक्शन दिवच्याक एनिवे भारी संकल्प तुम्ही कोऑर्डिनेट करता तुमच्या टीम अशीची ती एकादशी तुम्ही येवता तुमगे साव कंटिन्यू करका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पूरा टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी हरे थँक्यू कृष्ण व्हेरी मच. हरे कृष्ण. सो आता मी 11 आणि 12 या 2 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग आणि 12 अध्याय हे रश्मी भट माताजी तांणी येतसची तांगे टीम घेऊन हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माताजी. 11th chapter Rama Bhatt Mataji 1 to 6 ते Shanta Bhatt Mataji 7 to 12 Shubha Pai Mataji 13 to 18 Divyakini Mataji 19 to 24 Jyoti Bhandarkar Mataji 25 dakun 32 Hav Sanktas 33 dakun 42 ते Divyashane Mataji 43 dakun 48 Sushma Kamat Mataji 49 dakun 55 ते सांगताची. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही सांगा छत्ती. ओम श्री परमात्मने नमः. तत एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगो नाम. अर्जुन उवाच मदनग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम. भवात् हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवमेतदता तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यसेदि तच्चक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मात्मनव्ययम्. श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इहैकस्तं जगत्कृस्तं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् अनेक उद्यत्तायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपतुत्थिता यदि वा सदृशी स्यात् वासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण. बार बार मळी मगो. हरे कृष्णा. शुभाबाई माताजी. दिव्या तू सांगत्वಮ್ಮ 19 दक्कून 32 ते सॉरी 13 दक्कून 24. हरे कृष्ण. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तामनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मते मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहस्मादीयैरपि योधमुखै वक्त्राणि त्वे त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीह्यसे ग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु अख्याहि मेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो
लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त रथेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जितात्वा शत्रून् पुङ्क्ष्व राजं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेवैव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मंश्च जयद्रथं च कर्णं तथा नान्यपि योधवीरान् मया हतां त्वां जहिमा व्यधिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपन्ना। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिव्रेपवान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य तनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरेण महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकृते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्तत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्मग्निर्वरुणं शशाङ्कः चापतिस्त्वं प्रतामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वान् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन पापी यच्छावहासार्थम सत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्तवाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्ण। दिव्याशणे माताजी सांगायचे. हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्सम अस्ति अव्यधिकः कुतः अन्यलोकत्रये अपि अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिययार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च किर्याभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्यः अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण सांग सुषमा संजय उवाच संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच 49 सांगता 48 सांगा माता ते जय दिव्याक हरे कृष्ण माथे व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीधृग्ममेधं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्मा कृत्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ರಮಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತನ್ನ ತಿತ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲರ್ ಇವನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೋನ್ ಎವ್ರಿ एकादशी ಅವನು मनस्पूरक जावन आमके एक इन्स्पिरेशन ತಂಗेला तानी सांगताची तशीची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी शांता भट माताजी आणि शुभा पै माताजी दिव्या केणी माताजी ज्योती भंडारकर मागीर दिव्या शणे मागीर सुषमा कामत आणि पुरा जन एव्हरी एकादशी येवन सेव करताची तशी मुखार सून तुम्ही येऊ का म्हणून हांव निमगून घेता मुखार वच्चा 12th चॅप्टराक कोऑर्डिनेटर करता आसा चिरडुवाल घेवन येता आसाची दैविक शणे हरे कृष्णा दैविक स्टार्ट करे ना कोण कंचे श्लोक सांगता आसा म्हणून सांग अमूर्त मोस्टली जॉईन जायनी अमूर्त आणि जॉईन जायनी जाल्यार निमित्त तुम कंटिन्यू कोरयत ताका आपे नाव ना म्हण जाल्यार तू कंटिन्यू कर 15 दाखोवन 20 ते सांग ओके कोणानी सगळं सांगता म्हणून सांग हरे कृष्णा माताजी आजे आमका हंगा भक्ती योगा नाम द्वादशोऽध्याय म्हळ्यार 12th चॅप्टर सांगूक अवकाश दिला ती या 12th चॅप्टराच्या फर्स्ट टू सेकंड श्लोका सांगता सती वैष्णवी माताजी 3rd to 4th श्लोका सांगता ती रचना माताजी 5th to 6th श्लोका सांगता सती रामनाथ प्रभुजी 7th to 8th श्लोका सांगता सती आद्या माताजी 9 to 10 श्लोका सांगता सती आर्या माताजी 11th to 12th श्लोका प्रणम्य माताजी 13 to 14 श्लोका प्रेरणा माताजी 15 to 17th अमूर्त प्रभुजी मागिरी 18 to 20 दैविक प्रभुजी मला आव सांगता सुरको हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं
तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तां सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सम्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हरे कृष्णा। आर्याद्य प्रेरणा तू सांगम्मा 11 to 14 आर्या आणि आद्याल तू सांग. हरे कृष्णा मैम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಜಿ ಮಕ್ಕೆ ಸಂಚಾಕ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲಲೆ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. मस्त चंदकोन दैविक हँडल केला पण केलाव करेक्शन असा हांव तुका सांगता. भारी चंदकोन चेडवान पुराजनांनी भारी चंदकोन सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी तांकां. आमकां एक अवकाश दिल्या निमित्त चेडवांक सांगू जाल्ले आनी आमकांय सांगू जाल्ले. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त ಧನ್ಯವಾದ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. चेडवान भारी चंदकोन वचिला आणि पुराजनान तुमगे 2 चॅप्टर 11 12 भारी चंदकोन पुराजनान आमकां श्रवण करचे एक आमकां एक अवकाश दिला. चेडवान वाजितान खुशी जाता. सो तशें प्रति एकादशीक तुम्ही तांकां प्रसाद कराची ती एकादशी तांणी वाजूत तशी. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता 13 अध्याय वचपाची फुडें अनाउन्समेंट आसा. ऑलरेडी माया माताजीन केला तरी हांव वापस आनीक पाटी सांगता. भगवत प्रवाह सेशन चलता आसा आमगेला मंडे वेडनेसडे एंड फ्रायडे. 27th January मंडे 8:30 PM IST का. टॉपिक आसा डिस्टर्बन्स डिस्पाइट रिलोकेशन म्हणून. स्पीकर आसाची हर ग्रेस रजप्रेमी माताजी. हाका पुराजन हाका जॉइन जावपा म्हणून म्हणून घेता. तशें जे संडे जपा सेशन आसा तुमकां पुराजनाकूच आसा. सो तुमकां एक राउंड चांट करका म्हूण जाल्यार आनी 10 ओपन्स आसा नामापराध सांगताची हांवें तुमकां सांगता म्हूण जाल्यार तुमी शिल्पा हेगडे माताजीक तुमी नांव दिवं येता. नेक्स्ट फेब्रुवारी 8 भैमी एकादशी आसा संपूर्ण भगवत गीता पारायण. सो तुमी तुमकां श्लोक सांगता म्हूण जाल्यार 1 to 6 भारती पै माताजीक, 7 to 13 माया नायक माताजीक आनी 14 to 18 म्हाका दिवं येता. प्रत्येक सेशन सोमारा बुधवार शुक्रार आणि शनिवार प्रत्येक सेशन पशी फुडें मी हें आसा कसं कीर्तन करताची हरे नाम करता हरे नाम कीर्तन. सो कोण सांगता की आनी बरे 5 मिनिट कशी तुम्ही तुमगेलो राग तुम्ही घाली येता हरे कृष्ण महामंत्राक रागार सांगता मात्र चांट कोर नाही. सो तुमगेलो खंयचे राग तुम्ही घाली येता 5 मिनिट तुमकां सांगता म्हण जाल्यार तुमी जयंती नायक माताजीक तुम्ही नाव दिवका म्हण हांव निमून घेता. तशी नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 30th January थर्सडे का. ही मस्त लोचनदास ठाकूर तांगेले न्ही जाल्यार जयदेव गोस्वामी तांगेले आनी वसंत पंचमी आसा स्पेशल. सो तुमकां नाव दिवका म्हण जाल्यार कीर्तन सांगच्याक हें तू खंयचे एक टॉपिक आवयता आनी लोचनदास ठाकूर न्ही जयदेव स्वामी गोस्वामी तांगेले खंयचे कीर्तन आनी जर वसंत पंचमी वयर खंयचे एक कीर्तन तुम्ही सांगेता तुमकां सांगता म्हण जाल्यार तुमी राजेश्वरी माताजीक आनी रश्मी भट माताजीक आनी जाल्यार गायत्री कामत माताजीक तुमी नाव दिवं येता. सो तशींच भगवत पुराण कोंकणीक आनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला. फॉर डिटेल कॉन्टॅक्ट जेवका आनी हरग्रेस प्रजगोपी माताजीक आनी हरग्रेस राधिका भाऊ माताजीक तुमी नाव दिवं येता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. एदळपासून सगळे जणांनी बारी चंदकोन रिसाइट केलेलं आसा. आता 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग संघ आमगेलो आसाची 1 to 6 श्लोक भक्त घनश्याम, 7 to 12 श्लोक रजनी पै माताजी, 13 to 18 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 19 to 24 पूनम कामत माताजी, 25 to 30 सुकन्या नायक माताजी, 31 to 34 प्रतीक नायक. हरे कृष्णा. घनश्याम स्टार्ट करें देव. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरणभिस्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समुचितत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतविज्ञान विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृतिं सम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुष परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्णा। सुकन्या नाईक माताजी. कोणी सांगू इच्छुक होताच बा? बाई माताजी सांगितलं. हरे कृष्ण. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ते यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रतीक नायक कंटिन्यू करेत माताजी एंडापासून तुम्ही. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಳ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. सुपर्ण भट माताजी मस्त धन्यवाद. लास्ट मिनिट तुम्ही सांगल्या मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही अशी मुखाऱ्यान सेवा देऊ म्हणून विनंती करता. तशीच भक्त घनश्याम आणि रजनीबाई माताजी मस्त धन्यवाद. चरडवा एनकरेज करता असं तुम्ही मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी मस्त धन्यवाद. बारी चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. पूनम कामत माताजी तुम्ही मस्त लाईक ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. अशी मुखाऱ्यान सेवा देऊ म्हणून निमून घेता. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग संघ कमगेलुटसची 1 to 6 श्लोक वनिता पै माताजी, 7 to 13 श्लोक स्वाति शेणई माताजी, 14 to 20 श्लोक सुप्रिया भट माताजी, 21 to 27 श्लोक शिल्पा हेगड़े माताजी.
हरे कृष्णा वनिता पै माताजी। ॐ श्री परमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्मद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्रं सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सङ्गेन चानग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युता रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढा योनिषु जायते कर्मण सुकृतस्यायु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहतमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अतीत्यात्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तो मृतश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे श्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणा नतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वितिष्ठन्ति निङ्गते समदुःख सुखं सुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वरम्भा परित्यागी गुणातीत्य स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण अनंत धन्यवाद। चार्जन माताजी प्रति एकादशी तांगे सेव दिताची मस्त खुशी दिसता। वनिताबाई माताजी मस्त लायक रिसाइट केला। अनंत धन्यवाद। स्वाती शणै माताजी आणि सुप्रिया भट माताजी आणि बब्बैण्या प्रति एकादशी येऊन आजकाल सेव दिताचे अशी मुखार येवक माताची प्रति एकादशी म्हणून विनंती करता। मस्त लायक रिसाइट केला। तशी शिल्पा हेगडे माताजी आणि आमगेले रेग्युलर रिसाइट यांनी प्रति एकादशी येताचे तांगे सेव दिताचे मस्त धन्यवाद माताजी। भारी चंद कोण रिसाइट केला। हरे कृष्ण। आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग संगु कमगे लुटसची माया अरविंद मल्ली आणि तांगे टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग पठन करू केते सती 1 to 5 सदानंद महाले प्रभुजी, 6 to 10 गुरुराज राव प्रभुजी, 11 to 15 हाव सांगचेसा, 16 to 20 सुमित्रा माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसरतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। हरिः ओम्। हरे कृष्ण। न तद्भासयते सूर्यो न शशादो पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोको जीवभूतो सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिशानि कर्षति। शरीरं यादवाप्नोति यच्छाच्युत्समतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुमार्गानि निवासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमणं स्थितं व्यापि भूज्ञानं न गुणान्वितं विमूढनानि पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्चात्मनन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यममोजसा पुष्टामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं रतिसविनिष्टो मत्तस्मृतिजाननपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्ण। पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। आज पढ़ना माता जी। सुमित्रा माता जी। सुमित्रा माता जी। आज पढ़ना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सिग्नल प्रॉब्लेम हाँ सांगा सिग्नल प्रॉब्लेम हाँ ओके ओके सांगा कंटिन्यू यो मामेव मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सदानंद महाले प्रभूजी गुरुराजराव प्रभूजी भारी चंद करून डिसाइड केलेलं असा सुमित्रा माताजी वर कच्ची सांगल्याचे कसं नेट प्रॉब्लेम जाऊन तांका डिस्कनेक्ट झाले तांकाही धन्यवाद हे आमका अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त धन्यवाद माताजी तुमका
ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ तुमगे ಟೀಮ್ घेऊन ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಉಮೇದಿನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ करताची अशी प्रति एकादशी तुमगे सेव दिवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग संघ कमगेलुटसची 1 to 6 श्लोक कनिका भट्ट, 7 to 12 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी, 13 to 18 श्लोक शांति शानबाग माताजी, 19 to 24 श्लोक रचना शर्मा माताजी. कनिका सांगा म्हणून. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवद गीतासु षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धेर् ज्ञानयोग व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पौरुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद आसुरीम्. दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूत सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विधुर आसुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवस्तभ्य नास्तात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भं मानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं
कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पदि द्विभागो योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಕನಿಕಾ ಭಟ್ तृतीय एकादशी नवे श्लोक सिकून खंयची चॅप्टर श्लोक खंयची श्लोक दिला रे सिकून काढण्यात चेडू मस्त खुशी दिसता. वैष्णवी भट माताजी मस्त एनकरेज करता चेडू वांक मस्त धन्यवाद माताजी अशी मुखारेन सेवा दिवक म्हणून घेता. वैष्णवी भट माताजीने बारी चंद कोण रिसाइट केले तशी शांती शानबाग आणि रेग्युलर रिसाइटर तृतीय एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी. तशी रचना शर्मा माताजी तुम्ही बारी चंद करून रिसाइट केला तृतीय एकादशी तुम्ही सेवा देवक म्हणून घेता. हरे कृष्ण. अथ 17 अध्यायु श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कमಗೆಲುಟಸಚಿ 1 to 7 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी 8 to 14 दिव्या कामत माताजी 15 to 21 शिल्पा शणे माताजी 22 to 28 आशा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण. प्रज्ञा वागले माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वामाहोरजस्तमः. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्त एव स यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षामि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्य यजन्ते तामसा जना. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्ष्यन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थ तान् विद्याशुरनिश्चयान्. आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञास्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरहृदयः आहारः सात्विका प्रियः कट्वाम्ललवणतुष्णा तीक्ष्णरुक्षा विदाहिना आहारराजसः श्रेष्ठः दुःखशोकामयप्रदः यतायामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसा प्रियम् अपलाकाङ्क्षी वीर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छते यष्टव्यामेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं डम्बार्थमपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टन्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजा गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। मनप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंसुधिरित्येत तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहि अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मुदग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत सदानार्थं वा तत्तामसमुदारुतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतं यतु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्प्रथमपज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनदभिसन्धाय पदं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया उतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ वर्किंग असची बिझी शेड्यूल आता पण टाइम काढून प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता अशी मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी सेवा दिवता तुम्ही दिव्या कामात माताजी एक मेसेज घालची भितर इमिडिएट रिप्लाय असता गेल्या रेडी असत आणि प्रति एकादशी सांगू सेवा दिवच्या इच्छा पावताची मस्त धन्यवाद माताजी. शिल्पा शणे माताजी आणि आशा हेगडे माताजी बार चंद पण रिसाइट केला प्रति एकादशी तुम्ही सेवा दिता असची अशी मुखारी योग माताजी मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण.
अथ 18 अध्यायु मोक्ष संन्यास योग संगम सची जया गौराणी माताजी अंगेल जयंती नायक माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भारती पे माताजी हरे कृष्ण। आज आमका 18 अध्याय म्हणलेलो आसा आमगेल टिमाच्यांक हांव इन्वाइट करता। हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणीक मस्त मस्त धन्यवाद। 1 to 7 अनुपमा माताजी, 8 to 14 शेखर खरांजे प्रभुजी, 15 to 21 गीता नायक माताजी, 22 to 28 शैला पे माताजी, शैला प्रभु माताजी, 29 to 35 स्मिता नायक माताजी, 36 to 42 अन्नपूर्णा पै माताजी, 43 to 49 गंगा कुडवा माताजी, 50 to 56 हीरा कामत माताजी, 57 to 63 प्रेमा पै माताजी, 64 to 67 शोभा माताजी, 68 to 71 श्रुति माताजी, 72 दुकुनु 78 हांव सांगता सर। हरे कृष्णा अनुपमा नायक माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुनवाच सन्न्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याजं दोषविद्येके कर्म प्राहुर्विनिश्चयः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कारमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्यस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टम् इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्रैवं सति कर्तारं शरीरवाग्मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान्
न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च ईद्रैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञातं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयहिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चिति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यथेभिः स्मातिरिभिर्गुणैः
ब्राह्मणक्षत्रियामिषां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्षिण्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हीरा माताजी जॉइन देनिजवे जाला सिद्धिं प्रोक्त यथा ब्रह्म तथा नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्माची यत वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनन्तरम् सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मत्स्यप्रायश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। ओ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनम्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथेष्व व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि सन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमश्चेदशेषेण
यथेच्छसित तथा कुरु। हरे कृष्णा। शुभ माताजी, join the lunch where? शीला प्रेमा सांग. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 64-67 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोषि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रुति माताजी, join the lunch where? हरे कृष्णा. हांव सांगता. य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. 18 ಅಧ್ಯಾಯ ವಜ್ಜಿಲೆ ಊರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಸಂದುಕೊಂಡು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅನುಪಮಾ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಗಂಗಾ ಕುಡುವ माताजी, हीरा माताजी, प्रेमा माताजी आणि हाव भारी तनकून पुरो जन सांगितलं सर. स्पष्ट दावनो ऐकू म्हण दिसतं सर. दलवर म्हण दिसले भगवद्गीते. हरे कृष्णा. एकादशी जायचे सगळ्यांक शुभाशय.
आणि भारती पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद आमके चान्स दिलेल्याक भागवत पुराण ಕೊಂಕಣಿಕ मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे ओव्हर टू कृष्ण यू. माता हरे कृष्ण हरे माताजी इतले चंद करून स्पष्ट जावन तुमगे वेल ट्रेन्ड टीम तुमगेले इतले चंद करून सगळ्यां रिसाइट केलेले आसा. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी अशी सेवा दिवका म्हणून हांव विनंती करता. ऐकत तुमगे वॉइस अंतू लास्टचे ते राग बारी चंद मस्त खुशी दिसते. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. प्रति एकादशी हरे सेवा दिवका भागवत हरे पुराण कृष्ण. मातर्फे नाम रिक्वेस्ट. हरे कृष्ण. आता आमचे पारायण एंड करचे आता आयज दिवसाचे एंड करचे